THAA MUGWANJA THAA muraithiri wa Meru TV kagita kangi ga kunenkerwa ndeto na njira ndaya tukumenyithia mara twithire twikubanga-banganiria kiri metha yetu ya ndeto niyo kawithire bambitaga ni Faminas wa Kimathi. Mbunge wa icigo bunge gya Tigania West John Kanyuithia mutunga nethiritwe akiromba Minister wa urimi thirikari-ini nene Franklin Mithika agutigira ati na kuguri wanda kana na kuina mbere kwiwa kiwanda gya kaowa atanjire imwe ya gutigira ati urimi bu wa kimera gya kaowa bukuthi na mbere kwigwa bugikagirwa anene. Adams Muturo wa Thirinja na winacio. Mungega Tigania West John Kanyuithia mutunga narombete waziri wa urimi Mithika Linturi kuri kiwanda be kuthia kawa gicombuge ki kenda kuniria ari mpaka wangarama ya kwithira bakendeka wako. Hatuwezi kuinua mkahawa kama factory yetu mashini haifanyi kazi. Mashini ilikwama na ile factory hata haina maji. Hapo chini tu inatakana ichimbo hapo iwekwe juu iingie kwa factory. Tunaomba ama mtaka tuombe watu wetu? Si tunaomba Mheshimiwa nani Linturi atupatie nini maji pale, na hiyo mashini irekebishwe tuache kupeleka kahawa huko Ruiri. Kaiteno ko mutunga narombete Minister Roimi kutira ikuthira mikorere yambirite kwithira kiamba kambi kiri ministry kenda uchira murimi akumba kwithira kiono utungata property kiri ministry ya urimi. Kitu inaitwa pembejeo ama farm inputs. Fertilizer ilipokuwa ikipeana hapa Kianjae, mimi sikuja kwa ile shughuli kwa sababu nisikia iko na mambo mengi sana pale ndani. Kutari adhini nyingi mnaondene. Tulisikia kuna wengine walikuwa wanapata saindi ya 50, wengine wanapata ngunia moja, wengine wanakaa siku 3 bila kupata. Unaandikisha shamba leo, unaandikisha kesho na kesho kutwa na upati fertilizer. Watu wetu wanahitaji kuhudumiwa kwa urahisi na wasisumbuliwe. Sasa kama mwenestani wetu, kwa nini tunasumbuliwa pale? Halo? Hiyo maneno mtaitikia? Tunamuomba rekebishe pale, kuna shinda pale irekebishwe. Muthia buru mutunga narombete kuri kumba kuthokongela nteriche gicombuge Tigania West orero wete gicikombunge kiki na askari 70 ki kihutatena namba nene ya karibarabara gicombuge Tigania West. Tunaomba kuangaliwa kwa jicho lingine. Tupewe askari wa kutosha Tigania West. Tuko na askari 70. Ukichukua population ya 136,000 divide by 70, kila askari hato wako na watu zaidi ya 2,000. Askari moja 2,000. Hiyo iwezekani. Na wale wengine wako umuhumu wamejificha umuhumu na wafanyi kazi yao vizuri waangaliwe. Tulikata kauli kule Isiolo tukasema waangaliwe. Tungetaka kuhakikishiwa kwamba mambo yetu inaangaliwa vizuri. Tuliomba bunduki pia. Na tukasema sisi tunataka bunduki zetu usitoke kutoka pande hii kuenda huko chini kwa sababu ndiko kuna shinda. Bunduki pande hii ya juu hakuna haja. Bunduki ziongezwe pande ile ndivyo tuweze kuwa na njia ambaye tunasaidia watu wetu. Kumatiani mbitanda msimuturia wa Thirinja. Kosi ora noe murugamiri wa Kionyoti Factory na ugite bota man director ba kimera giki bakaina mbere kwigwa bakiwatanagira na Minister urimi aga ndigoro ni Mithika Linturi tanjire mwe utigira ati urimi ibukuina mbere kwigwa bugikagirwa. Warankosi, mimi ni director wa Kionyoti Factory. Tumekuwa na mkutano na Minister wa Agriculture Bwana Mithika Linturi. Tulikaa chini tukakubaliana na tukaongea na kauli moja. Tukasema tufanye kazi na CS wetu. Sababu moja, CS wetu ni mkulima majani. Number 2, zile shida zote mkulima majani anapitia. Kama Linturi akiwa mkulima wa majani hapasi kuambiwa, anajijua zote. CS wetu, our CS amepeana warning, ana amepeana honyo kwa wale directors wa zamani. Wale walikuja kufuruga factories zetu za majani. Wanakuja wanaingia na kifua, wanakuja wanasumbua wafanyikazi, wamepewa warning that wakirundi tena kuingia factory, wakirundi tena kupatikana factory, hii itakuwa hatua, na yeye akiwa CS ametoa honyo that atawashughulikia. Aware of the recent attempts by the former directors to take over the management of KT&G holdings and small under tea factories.
Government will not allow interference with the management of tea farmers' properties and therefore hand those aggrieved with the elections that were held last year by small tea farmers to await conclusion of the cases they filed in court. MCA wa Timao Martin Kimathi nethirite akiruta ũteithio kiri ana magana mairima mirongo kenda bathanthatu barabathie nambe kwa bae kuragwa kuma ntere ino. Mwandiki wetu wa Ndeto kuma ntere ira nawe na riboti ino na njira enkinyaniru. Umaya MCA wa wadi ya Timao Martin Kimathi Kombore kwa Angeria mubango wa kugimaria twana toto jentugo ya umtheno magaritiana magana mairima mirongo kenda na bathanthatu araugite mubango yo kenderia mwankarira kaumageteni keria nkatho ikumbitikia na ano ura ndaburombere ana kubachokia besave na bagirite na bwinthaka ciakwa twatirimanira street ni ogantema ugeta kura na au kana mbindi enda kuigwa inyabu bure anene gitike kia MCA ibabwe ngatigira te afu istoshe program we kethra yo kaire mwanka miaka yu yonthe yezete akinde igitine ngai embere na twathithia change za maingi na ndiyo no ntubwenu ntibutiganiretie ibwega buge Christmas yenjaga murungu abukunikire abwirigire ndere ni gutwika marombene na twirinde kubwitira ngugi bwana baba Petro Mataro mama leo uju kithomo igintu kia maana sana kinyarira unda ere ndaka tuterirora barabara watene ati kwa muthaka iko DC utigintu jakiu kuthoma iko kwa ambi kuthoma iko kwa DC. Number 2 na ndeno ndo kwa mtu mnene, please respect your parent and respect the elders na buko oragia kirira. Number 3 mbuge bwithiro buri antu very honest no ndo thaa ici kintu kitawa witikika ikyo kiete thina wa mtu kakugika nini antu agwitira wona kiroko na agaitaka kamata kionde kugeja kwa mtu mwitikikwa ni advice ira boredwe o me ikodhoki na manganyi je ome izabo eterete dawa cia kurebia tegintu gia kugwikira whether we na high esteem ni urongo ugetha we na low esteem kithamo yo kathoma but after 5 years ugetha we mtu othe Kiaria Kombore na menere totongoria bwangavana ala kugamba sarire rungura wadi andimin bantu gwachire rungura MCA nkuruki Kombore na koria cheri kwebumerio bichinika ingobo yori ambasarino kwirire gitarira ngatwa kweja na ambasari nga printira mwana kiratasi muretere ari ko uno ntuntu buija kaburengete ibugwita kombo ntuko ize bumenye iwandi andimini bakweja na ambasari TMCAs ko wethera nu ize obisi iwandi andimini ojoreria kiratasi kiu ikia obisi thaira yara chiefs camp au niyo ambasari ira cheja no MCA ntuko ireja no iwandi andimini na yangava na wetu gatinka ina kana miarege ina ngamuri ethera na ize kwe mwana eta Kelvinia kana muremia ogwetio batu amenya naru inimbije na ininkomenya na bare beninde ininkomenya njaira chigwetio batu te ngavana gake kaintonde akaugo ibia karete nyeto tutathurero twetokaria maembe inyeto imbeca tukarete ira chiuma ke national government imaembe bwa tuthurire twetokaria akwende bwa tuthurire tweta security gwetokaria gakoromone na ento tacha kuga tweta twakara ya assembly tuthithe oversight tuthithia na maendeleo jara tukethera tuthithairwa na report ya Meru TV kuma Timao kishigo mbunge kia Bore nyokambitaga ki Mutegi. Kaunti ya Tharaka ni imwe ya kaunti iria ciithiritwe kinyirika anene igumu na gumu bobo bukethema yura ria ngutirika ina mbere kwigwa rikionekanaga ntere ino nontu bontu bobo nontu ende waziri kana nontu waziri wa ntere ino thiritwe kina mbere kwa kibu magiria na kina mbere kwa kiaragiria na ara kinya kariba gontuko bethiritwe kina mbere kwa bakiona nagiria obatu bwathirikari kwigwa kibatungatagira na kubanenkera kanyamo ga kuruma ndagara weguna no winacio
Inyambura thokete cukuru ya primary ya Karethani ntereche Tharaka ya kuruta nthaka ira tayari chumbite kwithirwa ikigimara nyomba. Mubango rugamiritu inkiametare ya kithirikari ya TWWP nkirukia nthaka 80 ikiomba kwithirwa ikigimara. Utiro mwana akura kingina kanethe. Wana wethe utwika nthaka. Na wewe wetwa ntakanyaru, na wetwa ntamakembo, na wetwa bogetwa. Tiwo wa mbere wetwa buna tiwo muthinto ariku na bangi bariku. Nchoke mbwira atiri ndaborotira mwana akora kiri muciari kethera no atuma utaruji ithiwandera utaruji. Waziri Muthini Karangi akithunja kanya gaka kuonia Kariba Tharaka obatuba kuanda metene kenda kumba kwithira bakigarura riera. Twende iguru ino ukwithira twina mete 15 billion tukithira mianke ta turigerie mbura kura turigerie kukuyagia mirukete kubwa tafadhali muciari wore agathugire tubeca tukaitwathi na Kenya mara kira kiombete kwithirwa gikirumira Kariba Tharaka kiaruji. Waziri Karangi nombete kwithirwa kinyere rungu rwa utongoria bwa gavana Muthomi Njuki bagatigira baguchwangerekana ya kuthire Kenya mara giki enda tukambira na ndo atakwebumbira ende wo kwebumbira waka nyomba yaku umake sure utapuruji tutigwa na ndo ichura wo mantu mama gikinyie bantu atwika lazima tuthie sheria kenda antu batetheka na kurutha kwina indo itwa sand dams twachokie tuona ukara tukirutha intikira nene ciyukia mianke 10 tiatumira milioni 70 na ndu iti ukinyira wananchi miu eno ya miumbe eno nio tukwenda kuthia tukanyumia kethe kilomita 1 gachiri tukarutha kandamu uka milioni 1 antu bakambira kurima ntura agu antu bakai agu batetheka nundu twakatweterete ndamu ira nene ikwirwa ngachia milioni 3 itikinyokorua na antu etiwo kwiyo bokuyora bantu turekerie mire migomba ndwezi thunga muthana antu kathiba bathagana turenda kwambire gutapuruju these 5 years. Ngiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi Harriet Ndagara Waiguna. Na ripoti yenu ya mwandiki wetu wa Ndeto kuma nteresha Tharaka Ndagara Waiguna igatukinyithia muthia wa Ndeto cietu cia THAA MUGWANJA ithira wena ntu imbega ni ubambitaga ni Faminas wa Kimathi.